وکی ایرو هر کسی شوپاند بینر نجا ایرو جاره کدن شانده دم پارتیا ایمرالیه جبو هفدیتنا بربر عبدالله او جلان را چو گراوا ایمرالیه شانده بریا ساعته که جه هفدیتنه وگریا و تی پاین که داخیانیک ده در حق اوی هفدیتنه ده وره بلاف کرن. اندام شانده ایمرالیه دم پارتیه سروکوکیلا مجلس و پارلمانتر دم پارتیه پروین بولدان پارلمانتر دم پارتی مدحت سنجار و پارێزەرê بیروya حقوق ya 100 salê Faiq Özgür Erol saetên nîv çûn grava îmraliyê. Endamên şandeya îmraliyê piştî hevdîtina birêber Ocalan re ji îmraliyê vegeriyan û tê payîn ku şandeya têkildarî hevdîtinê daxuyaniyeke nivîskî bede. Piştî serdana komîteya hevgirtina navneteweyî, xuşk biratî û demokrasiya 24 mijdarê şande cara yekemîn e serdana îmraliyê dike.